Naga jingpen jengkinong mikmat ki ban Mawlai bat ki seng balang ki bala thumu wat ban yakhi amar ka jingbom yo ban bu ko office trekam chaka Mawlai C&Rd ha Mawlai ka sarkar MUA2 ka badan hapok ka jingilam jong ka seng congress hapok ka jingilam jong Dr. Mukul Sangma ku menteri rangba naga jingkwa ban wanra ka jingsong suk klam kanu ka jingdan ka jingi pher jingmot khamtam haba ka dan ka jingya pat apedeng ki sautli ki constituency ki badan hapok ri khasi hakan rhetoric naitung kala shemi ka rai ban thauno sakawai ka block Nalor ka Mawlai C&Rd block kaban ai kerteng kum ka Mawpat C&Rd block haka than Mawpat ban pensuk ikinong song shnong ka penthorum kra constituency nong thumai constituency bat ka maurung keneng constituency Dr. Mukul Sangma ula pen banaya kani hedin ka jingelang bat ki MLA ba kentup yo ba embalang simli MLA ka Mawlai constituency ba elhek MLA ka penthor constituency ba jimino mautho MLA ka nong thumai constituency bat David Nongrum MLA jong ka maurung keneng constituency haga jinge don lang Menteri Ketenat Kampen Raisor ba Roni Vilingdo lemu Menteri Badepe Ketenat C&Rd ba snyo balang dhar kumjo ki kanun sang balang ki dekhot bor penyak chnong na Mawlai bat kiwi ha conference hall secretariat building kani karai kelawan hadin bala katu kat nipor mentah bakal don ka jing persang bat ka jing pen ibor ki sang balang ki bakentup ya ka FKGP HYC ba CNYF ki bana Mawlai bantan jaka na ka benta ban bu ka Mawlai C&Rd block hamau tawar more or less been taken by collectively by the people of the whole Mawlai constituency, and this is being appropriately articulated. They have already articulated that area, and they are trying to give the best place, which not only from the perspective of location but even from the kind of feeling by virtue of its location. So that is what they have said. So officers will go, and we want to inaugurate both the two new blocks at the earliest, and either of the two blocks will be inaugurated first, then the next immediately following the first inauguration, and we will all go together, all people from Mawlai and people from the other constituencies, Panthor Mukra, Nongthmai, and part of the Maurung constituency, and that is how we have collectively decided. And so we will all be there collectively sharing the sense of accomplishment, which is true to our purpose. Hadian kani ka jingelang ki MLA na ki Southly constituency ki lapan pau ki jing smokeman halor kani ka rai jong menteri rangba nakaliang MLA ka Mawlai lapan pau ba nakaliang menteri rangba ula kular ban pleno ya ka Mawlai C&Rd block hakatayo ban wan hakabay ka jakala rai pakade ha Mawlai mautawar tinda habang lapay kani ka jingelang kampoy perkhat chief minister ula panpanan nak ka bangi perkhat nak ka bangi perkhat ka kai perpak apa dengi ai kuble chief minister nak tak jepang bat mai ka jingu nak taban Pynkha yang saya kau ipat blok. Di kumbang ilai kerana duduk bastang, ta office trekam kebab perenduk nak tak Mawlai C&Rd blok kedai motor. Ya kumbang ilai terwa, semua ni kena kerjakan, tak kedua pas motor kebab kerja ke jangan kalau kembali ke atas. Dan rei wala kataru, nada ke government kadang donkam susu ya kerjakan, nak tak kiwai pat ke kampen rei. Ya kebab haswar wala pensau suci minister nak tak pantai ya kini ki cultural hall. Nak kita kecil-kecil yang cuma stadium berapoi, lada don kam kerjakan nak kita kum ketar ke snow motor ke lokal. Indap dengan jingkemen, kami layu snow ya ke decision ke announcement bohong lo chief minister menai art ligi blok boh kini ki jaga ke jongi. Di kumuga kalong benta mengi nak liang jong ke Mawpat blok ngelak don lupa ya community youth center. Balada sarkar kalau ready men function untuk next week ko ke infrastructure kalau lada lupa ke jongi. Tinggal aku beli ke decision yang chief minister memang bawa ayam ni kini arti blok mengai aku beli lagi perlok jongi dapat Dr. Jomino Moto Nongthmai MLA ba MBH MLA na Mawlai ba David Mawlai na Maurung MLA na Maurung kening dari Jingïatan lang ni jongi la pula penyo arti blok ben bersuk ya kipai no song Boleh yo chief minister apa kerja dalam jumlah kan sarkar bila laban penolong ya kajing temu kajing anglo jung taiba kham tam jung ni kinong mikmat jung kini bro Southly constituency kedelu kesmi tribal sa jikir mau kinong Mawlai lembaga MLA jung ki dayo ala jung ke blok ni paper khat bau chief minister bunai kan rai bau nai atli ki blok hakini ki constituency jung ni de kajing besar kajing besar banyak kejung kalau kejung mentoy om tang ya kinong Mawlai dari yang borok laingut kemudian bah
abang lomba ke jibil aju untuk mukul ke Jingïatan kani nak kali lomba ke jimbun pelat ki pajba ki nong sosnong ki population nomor ba tang mangi kumnirunya proses ke arlak ndopo arpo jar arlak arpo jar tidak bas split ni ka kena ke blok asli ke khamsukin bentrikam dengan saya hadin bu semester lapet ke population lapet ke location dengan saya so we look at census ke census 2011 ke mentala 2017 ke jingkiu tu kita susung abu khambun tu nak anak arpo lawan pois lain dengan rajang sarkar belum gerai ke sutunan bagi piang dah ke kelut khamtam nak liang junga di ngarung apa bukan dan konsumsi junga ngarung dan jaka baju mini utum dan jaka ngarung konsumsi junga dan jaka mau ke siang mau liang kita dan jaka rai mu tidak ngerti ya tantlai semua itu aja saya semua benbuk konsumsi junga kadang slim tidak kadang kerja juga hek apa Mawpat dengan ngarung apa yang kata dengan ini abu banyak kan ke blok apa Mawpat kalong ben persuk upai ba nang sosnong jong kini lagi konsumsi kalong center kalai ke wan kesuk ke kali kesuk badlu kalong center nam tabur ada lagi konsumsi nak kalian coba kalau hikmat semua ni haban non realistic ni haban non practical ni haban pen ya ke jaga pedeng ke babah tambe ke babiam tambe yo pai ba jong kini ngisau lagi constituency kan kamle angi begini tan Tyllai mo in pet ke ba kejaka ke belum pedeng ke ban suk tam ya ke pai ba kan nong song jong kini ngisau lagi constituency de mata kasih dia bagi wan cik ni Jingïatan de keladon ni ke jing perkhat mo de ko moi pa im tip ke banca ke banlong dari ke bang sultanat pada mata kasih ke lomba hadian bagi laya song e keren nak kalian jong chief minister Rashim ya kena gerai ban Pynkha saya ko ke blok pa hi de mata lagi ni south lagi constituency mata ngilayo art lagi blok de kini hi kelalong ka jing mentuai bakrau yu pat ba nong song Mereka ni kan san kampen sup, yakin nong let kinong wan, moh ibadan kampen let ni ki block office, bat nak minta kajing pentri kam syat ban wanra ya kata kajingnya jan apa yang pat ba bat ka administration.